Assalamu alaykum YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. Бул видеодо койлордун арабаш баалары болмокчу. Боз, кысыр, козулуу кой, ошол сыяктуу койлордун баалары болмокчу. Алдын ала бир лайк, бир комментарий жана сиздерге сонун жаңылыгым бар туугандар. Күн сайын видео салып турам, кайсы убакта кандай видео салышымды билгиңиз келсе, ушул YouTube каналыма кирип, видео дегенге жылдырып, бул жумада 6 видео салам. Ошо 6 видеону полностью көрүп алсаңыздар болот. Кайсы маалда кандай видео чыгат, ошолор полностью саат числолорунан бери жазылган туугандар. Анда эмесем обзорду баштайлы. Алдын ала бир лайк, бир комментарий. Assalamu alaykum aka, qanchadan ekan? 17-18dan qo'zi var. 17-18 mingdan ekan qo'zi var ekan tug'anlar. Ес нарықта сөйлөшүп аткандыгына башка койлорду катартайлы туугандар. Тартып көрөбүз. Канчадан алдыңыз аке? Канчадан экен билбейсизби? Алынган экен, бирок балдарым алдым деп жатат туугандар, билбейт экен баасын. Башка койлорду карайлы эми. Шап, канча экен козуу кой? Козу койду 30 деп атам. 30 сурап атса, тиши кандай энесин? Тиши 6 тиш. 6 тиш, 3-чү баласы болуп калат экен да? 3-чү же 2-чиден. 2-3. Мо козусу кандай? Эркек ургач? Ургачы. Ургачы. Эмнеси кандай? Канчага бербедиңиз? 24 ке бербедим. 24 миң сомго берген жоксуз, Канчадан сатылды? 30 миң сомдон сатылды. Тиштеричи? 2 тиш соук койлор, токту бар, Канчадан экен булар? 12,5-дан козу бар, Эркек ургачы? Ургачы бар, Канчадан берилди потолок? 10дон берген жоксуңар, Канчадан экен аке буларыңыз? Чарба койлору теги. Чарба койлор, Канчадан канчага чейин? Срочный сатып туугандар. Өзүм баккан козу кочкор бар. Баасы 20 миң сомдон. Кызыккандар болсо жана кеңири маалымат алам дегендер болсо экрандагы номерлерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Оптом 20 миң сомдон, Тиштеричи? Тиштери 6 тиш, 4 тиш. 6 тиш, 4 тиштер. Канча баш бар? 9 та калды. 9 баш. Канчадан саттыңыз 5-өнү? 5-өнү 22ден кетти. Ушундай эле 22 миң сомдон сатылды, Булар ошо 20дан кемтен берилген. Оптом алса 20дан кемитип бересиз, Аке, канча экен бул? Бала кой. 25 миң сом. Энесинин тиши кандай? 8 тиш, козусучу? Эркеге канчага бербедиңиз? 30 миң сурап 25 миңге берген жоксуз, Семиз койлор канчадан экен аке? Таксыр. Семиздер канчадан экен? Боздор 35 миң сомдон, Тиштеричи? 4 тиштер, Могу карачы? Бул деле 35 миң 4 тиш, Бардык эле боз окшойт, Козуу койлор канчадан экен аке? Ассаламу алейкум. Канчадан канчага чейин? 23 миң сомдон 44 миң сомго чейин, Тиштеричи? Балдасы. 4 тиш? 4 тиш 6 тиштер, Берилбеген сена бар, кандай болуп калды? Жок, булар алынды. Алындыбы? Жакшы жеткиз алыңыз анда аке. Канча экен аке бул? 35 миң сом, эркек ургачы? Ургачыда. Ургачы, тишичи? 2 тиш, Эми бузуп атат, 2 тиш, Жакшы. Могулар канчадан? 5тен. Булар деле 35тен, Тиштеричи? 2 тиш 4 тиштер, Эркек ургачы аралаш окшойт, Ургачы барбы? Бир эле эркек, Ону ак. Аке, канчадан экен? Ассаламу алейкум. Канчадан канчага чейин? Оптом 30 миң сомдон кеми бар, Тиштеричи? 4 тиш 6 тиштер, Канча баш бар бу жерде? 10 баш. Берилбеген сена бар, кандай болуп калды? Эң потологу? 25, 26, 30га чейин бербедиңизби? Өзүңүз 30 миңден сурап атасыз бирок. Кругуна. Канчадан экен аке? Ассаламу алейкум. Сатылып кетти. Канчадан сатылды? 13 миң 600дөн сатылды. Козу, соук козу бар, Козу бар экен туугандар. Ургачы барбы? Ургач козу бар экен. Канчадан экен аке? Ассаламу алейкум. Канча? 14 миң сомдон, Тиштери козу. Ургач эркек? Ургачы бар,
O 5'ö 109.200 dediniz bir. Kaysı 5 o? Yerde 3 ele o. Buna koyalım. Ha, mine ek koyan var. Kaçta 22 milyon oldu da. 22 mingden ştuk olup kaldı. Tişleri kандай olup kaldı? Javan eki tiş ha. Kançadan soda olup atat eke? 17'den beri 2 kozu. 17'den beri beyatası ha. Özünüz kançadan soravatız? 20'dan soravatısınlar. Kozu var, urgaç kozu var ha. 17'den beri atat. Ukam kançadan aldın hem mi? Kanday ukam? Aleyküm assalam. 15 ming somdan opton boldu ya. Bari ile kozu. Çoğu kiçineke 15 mingden ha. Erkek urgaç var. Erkekler ara baş ha. Kança baş bir yerde? 41 baş. Oy boy. Pazarda sapırıp ketsinler da. Ha mağades. Ha boğulu kam. Kançadan gene ake? Assalamu alaikum. Sizlerden bir? Bir koydan bir. Hatta iyisi жоқ ekan tuğanlar. Ake kança eken bu koyunuz? Kança eken? 20 ming so'rayapsiz. Ha, egis qutuy turam, az bo'z bu qisir bu. Hozir bo'z ha. Tishi qanday? 4 tish ha. Qo'zi var qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. 11 ga optomdan ha, erkeklar mi? Urg'achi erkek aravash ha. Qancha bosh bor? 6 bosh ekan ha. Aka qanchadan ekan sovuqlar? Qanchadan ekan? 30 ming so'mdan bu. Tishlari qanday? 4 tishlari. 30 mingdan so'rayapti tuğanlar. Qanchadan ekan tuğan? 18 mingdan ha. Tishlari-chi? 2 tish, 4 tishlari. Bo'z qisir. Qanchadan ekan aka optomga? 27 dan ha. Tishlari-chi? 2 tishdan 8 tishgacha. Urg'ach bormi? Sovuqlar ha, bo'ldi. Aka, endi qanchadan soda bo'lyapti? Qo'llaringizga ko'rsatib qo'ying. 23.800'dan. 23.800 dan optomga olyapsizlar ha. Qancha bosh bor o'zi bu yerda? 11 bosh ha. Bo'z qisir va? Bo'zlar ekan tuğanlar. Qanchadan ekan tuğan? Ya. Qaraganda 15 mingdan 25 mingdan. 15 mingdan 25 minggacha ha. Tishlari-chi? Kozudan başlap 6 tişkeçe. Qo'zidan 6 tishgacha ha. Bo'z qisir. Çoңgoylar boz. Cho'ng'oylar bo'zlar ha. Qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. 22 mingdan optomga. Tishlari qanday? 2 tishdan 6 tishgacha ha. Barilla sovuqlar ha. Bo'z qisir. Bo'zlar ha. Qanchadan ekan ukam? 25 ming so'mdan ha. Tishlari qanday? 2 tish 4 tish sovuqlar ha. Bo'z qisir. Bo'zlar ha.